Para rabu para taretan seaptina amul jaaki tak manabi lanceng lebar pamator aptina ikesempatan saat semakin kaparingan tugas kaangkui mewakili sahibil haja sekeluarga tempat kak dintoh. Sepertama taretan aptina ngatoraki pamuci syukur tambaan pangalem dek keajunan Gusti Allah kalaban talafud alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Badana acara pengajian tasyakuran walimatul hamli kesempatan saat semakin kita bisa berjalan kalaban sukses berjalan kalaban lancar semata-mata karena badana paparing maunah taufik hidayah pertolongan dari ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malar muka badana acara ka into raja barakana raja manfaata sehingga abtina sareng para ajunan seteja sami-sami kenging ridha maghfirahipun Gusti Allah kenging barakah syafaatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Cukan seterusipun taretan abtina minangka wakil dari sahibil hajah ngatoraki matur kesoon sesobung batesah. Sepertama atas rabuna para ajunan masyayikh, para ajunan guru ulama, para ajunan famili lepele kampung lepele tetangga sareng seteja undangan sesati hadir kesempatan saat semakin cukan matur kesoon sesubung batesah atas seteja pihak siampun ikut andil aparing pertolongan demi suksesah terlaksana acara pengajian kesempatan saat semakin baik siaropaki sompengan materi sompengan harta benda pemikiran, tenaga, doa persoalan sarang lain-lain epon. Abtina sekeluarga tempat kak dintoh sobung selangkong parjuga keangkui ia toraki namung iringan doa jazakumullah khairal jaza wa jazakumullah khairan katsira amin Allahumma amin. Cukan seterusipun abtina minangka wakil dari sahibil hajah tantoipun menyadari badana acara kesempatan saat semakin saampun sanajan ampun siapaki mulai waktu-waktu seta pongkor mastena acara kak dinto tak lepas dari kehilafan kekurangan kejanggalan kecangkolangan dek para ajunan seteja baik searopaaki penyambutan pamator tempat torator sarang lain-lain epon istana mana bihajat pangatero terongatorna silangkong parjuga langkong nyampornaaki dek kapangkelian para ajunan seteja namung akatiga adin tampon kemampuan saya takdiraki sareng Gusti Allah dek abdina sekeluarga tempat kak dintoh malar muka tasareng kalaban pangaporana Allah amin Allahumma amin. Sepaling terakhir sebelumna dan gula nutup kento sekoni dan gula mator orang ngandung kento terutama taretan nomor setong kotu bagus panjang kade ke Gusti Allah teti taretan Siti Pusimah kento dalam ajalan masa-masa kehamilan sehingga Pak Andi panyangka sesae Pak Andi atese bagus dek ke Gusti Allah cek parcaje dek ke perkara-perkara setade de sarah karena banyak taretan orang mun prapan ngandung Andi kaparcajaan sekorang sae pon apa di antarana nomor situng kadang mun orang dung ngandung muca orang ngandung ria mun asalametan kotuba de ajamma ban kotuba de nyirah mun tada ajam ban tada nyirah
an ika dengir ku laku cabai kebai tegi berarti coba penyangka ka ento punten ada hubung nak polan todok nyira todok aja mah dengir mantaran mat selamat dah tung pas nomor 2 taretan kadang bada orang ngocak rendung ngandung tak oleh tak kerja yang mungkin tak kerja tibi pada orang mak cak dengan orang tak kerja benikeng epok benikeng eka pokal tegi orang tak kerja benikeng eka model orang tak kerja benikeng eka keba ya paklah tak kerja dan gulan di kancai lauk tukang ngajeng unceng ustad bila tak kerja langsung asilat engki mun badan nangis beda barengan mun badan nangis setin ngastete cuma semak kadang tinggal tak kerja langsung nerekam makai beda mak kai setini capo jala pola Allahumma sholli ala Muhammad le kadang teretan beda orang ngocak mon orang dung ngandung sengak tak oleh tak kerja karena encaan mon orang dung ngandung tak kerja ke ketang anaan ngalak ka ketang monta kerjat kajaran an pada ben jaran monta kerjat kemusang ya pada kamping aja Mas jadi jak parcaja kakak ento taretan mun parcaja ketika ento berarti coba panyangka ya mungkin orang dung patah kerja upaman angka tanang ya Rab nyona perlindungan keselamatan pangeran nyona raksa akiab tina ban peji isi kandungan pangeran saya yang kadang bodoh yang dungan terkerjut pak yo sabu jelo amit cabang bayi can tahu benimit amit cabang bayi lah tu amat dan selamat datiki 2 pak nomor telok taretan orang mondung ngandung ka ento kadang ngucak sengak mon bini na para pandung ngandung cek kenceng mateen apa kompak olar soro cek mateen olar Allahumma sholli ala Muhammad taretan engki olar ka ento monco male betikan Masya Allah olaten ka ento engki leso kata teti pelayan mulai bilang ngareng olaten kata teti pada orang ngocak mundung ngandung tak oleh mateen olar ba engki ya mon olar jo malai ba teretan cek liguli pada keng mulang ngol pace taka kebang ternyata rapak kaular kobra lar centong cek torot aba servis jala bola degi engki tak pun apa teretan dia pun kan Nabi khamsun minal fawasik yuktalna fil hilli wal haram badalai mak hewan fasik sunat ibaten makai kai maaf termasuk ular kita sunat ibaten kita nomor 3 pa nomor 4 teretan orang sedung ngandung jak kencengan di kapar cajaan bila badareng ngandung pas bada kereana are pas isra ngike bet pada makai gitu mareng dungandung pak bada kereana are isra ngike betung poncak pengike betung pengike gedeng bayi ngalaki anggur mira bayi nyamanan tiki pah betung bencakong si isra keke betung oleh teluari bada kandeng ya lemak bas 4 terakhir orang sedung ngandung kadang teretan badareng ngocak sehingga mon orang dung ngandung aja lenan pahalabu kotuh ya ada mah reng dung ngandung labu isro tepel mana otak cok reng dung ngandung labu bagi isro tempak cek isiom boy kan nyaman isiom boy alhamdulillah lah bagus penyangka ke Gusti Allah ban seram potra anak ento seram mah banyak maos Al-Quran sebini ngaji selake pada ngaji pola ting saare oleh saj jus kadang bedereng lake bini ngandung pah ngeleleng mululu
Bini ngandung patara jojong kata tangga antara main remi. Amin teng mole ting lakol situng malam. Ting bang lobi kanjana mole ni serbi ni ngandung tak komplan ngandung jadi kok kentak tuli mole. Arab pa jan tak ning angkuy. Aba angkuy pasir saya tak maki angkuy. Panjenengan mun si bini berapa ngandung yang kuy tak yang kuy. Bu. Teto bengin bakul. Angkuy koron launan. Manteran selamat tah. Amin Allahumma. Saya terakhir abdi nyon pangapora. Teti wakil tuan rumah keng terobale managa ada. Menegeng rusuh. Aja tuan rumah teretan. Kile bila boleh. Tikelkan tu pada selangkong utama tadi. Nyon pangapora dan gula amida kada ki gadon acara ka tobai borok bantu tengah ka itu. Malar moga tadi ilmu si barokah manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.